سلام بیننده عزیزی اخباری آزادی. من مومین احمدی از مهمترین حادثه های تاجیکستان و جهان خبر می دهم. امروز 6 مارس است. نگاه به چند گزارشی برنامه. تبرعلی زیای فعال حزب دموکرات یکی از داوطلبان مقام رئیس جمهوری تاجیکستان از سکته مغزی درگذشت. سکوت طولانی حزب‌های سیاسی در تاجیکستان، چرا از انتخابات تا انتخابات حزب‌ها خاموش و ناپیدایند؟ اون هم با اشاره از رهبریت سیاسی طریق کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی از خود گواهی می‌دهد. در شهر کولاب مردم می‌ترسند که در بهار امسال نیز نهر دیوانه‌سای دیگر بار از ساحل‌هایش بیرون می‌آید و خانه‌هایشان را ویران می‌کند. اگر سیل بیاد بخون کپریمونو میبرد کپریمونو میبرد خونو را میدروه. تبرعلی زیایف مورخی شناخته و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان در سن 81 سالگی درگذشت. خویشاوندانش گفتند سبب مرگ سکته مغزی بوده است. او در برابر کاری آموزگاری از فعالان سیاسی در کشور دانسته میشد. تبرعلی زیایف یکی از فعالان حزب دموکراتی تاجیکستان بود ولی سالهای اخیر از فعالیت‌های سیاسی کنار رفت. علیشیر ظریفی و براد یوسفی به مراسم دفن او رفتند. در مراسم ویدا با مرحوم اساساً شاگردان، همکاران و استادان دانشگاه‌ها شرکت داشتند. از او یک عالم پرکار و مؤلف ده‌ها کتاب‌های درسی و تاریخی نام بردند. با همین سن و سال در دانشگاه ملی در فاکولته تاریخ درس می‌دادند و در برابر این باز در پژوهشگاه رشد معارف پای مسائل علمی و تیار کردن کادرهای علمی مشغول بودند. مرحوم تبرعلی زیازاده مؤلف 21 رساله علمی، 3 کنسپسیای ملی تحصیلات فنی، 22 کتاب درسی، 13 دستور تعلیمی و متدی، 25 برنامه تعلیمی، در مجموع 89 نامگوی اثرهای علمی و فنی است. اثرهای خیلی زیاد دارند. مثلا سال گذشته تمدن ریم قدیم را نوشتند در حجم 800 صفحه. یک کتاب بسیار برکمال و کلان است و فکر میکنم که برای پژوهشگران ساحه علم تاریخ اهمیت خیلی کلان دارد. فعالیت سیاسی مرحوم تبرعلی زیازاده در حزب دموکراتی تاجیکستان نمایان‌تر بود. در سال 2013 تلاش کرد نامزدی خود را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کند، اما شماره ضروری امضاها را جمع آوردن نتوانست. چند مدت معاون رئیس حزب دموکرات بود. در این حزب با رهبریت اختلافات نیز داشته است. در مراسم جنازه او کدام از هم حزبان شرکت نداشتند. برنامه را با گزارش دیگری درباره سیاست و سیاستمداران در تاجیکستان ادامه میدهیم. در تاجیکستان رسما 7 حزب سیاسی ثبت نام شده است. هدف آنها از راه دموکراتی به دست آوردن حکومت و مدیریت کشور است. تا کجا این حزب‌ها بر اساس هدف‌های اصلی خود عمل می‌کنند و حالا چه کار می‌کنند؟ سرناز روح الله و نگاره فضل‌الدین پسی در قرارگاه‌های این حزب‌ها رفتند و با نمایندگانشان صحبت کردند. درهای بسته یا حجره‌های آرام و کم‌آدم، تصویر عمومی دفتر اکثر حزب‌های سیاسی تاجیکستان در دوشنبه است. مرانامه یک خواننده به اینجا آورد که پرسیده است آیا حزب‌های سیاسی در تاجیکستان هستند و چرا صدایشان شنیده نمی شود؟ کمونیست‌ها بودند، سوسیالیست‌ها بودند، دموکرات‌ها بودند و من نمیدونم با پرتیکسان بودند. چند حزب داریم ما در تاجیکستان؟ ساکنان حزب‌های سیاسی کشور را کم فعالیت و بی‌غم از مشکلات جامعه می‌نامند. سران برخی از حزب‌ها این را قبول ندارند. در همه مسائلی که در جامعه رخ می‌دهد مشکلاتی پیدا می‌شود و یا که این یا مشکلاتی در جامعه می‌شود یا که در اون شخص می‌شود، ما بی‌طرف نیستیم. از ساختار مربوطه حکومت طلب می‌کنیم. خب مکتوب هم می‌کنیم. دیگر اینکه در قبول شهروندان خب اینم جایی که ما حضور داریم در اینجا مردم قبول می‌کنیم. دفتر مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان اینجا هم تنها کاتب یکم حزب حضور دارد ولی گفت مسئول صحبت با رسانه‌ها تنها رهبرش میراج عبداللهیف است. رئیس کمونیست‌های تاجیکستان در یک تماس تلفنی گفت حزب فعالیت می‌کند و صحبت بیشتر در این باره خودداری کرد. اینجا بینای مرکزی حزب سوسیالیستی تاجیکستان، ظاهراً مسئولانش ماه‌ها باز به این مکان نآمدند.
ولی عبدالحلیم غفورов گفت او و اعضایان حزبش همیشه به نزد مردم میروند و مشکل آنها را میشنوند. در برنامه من مثال عادی شدیم. من گفتم که یکی از مسائل مهمترین بنیاد کردن میتراب در جمهوری تاجیکستان است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همین قبول کرده من حال یوز کریه. همین مسئله مشغول است. جلب سرمایه دشوارتر است. خاموشی حزب‌های سیاسی در تاجیکستان که باعث پرسش‌های بعضی ساکنان شده است، به رستم رحمتزاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی چندان خوش نآمد. وی گفت حزبش در پارلمان فراکسیا دارد، اعضایش در قبول بودجه‌های محلی و تهیه کادرها سهم دارند. ولی رحمتزاده گفت به مشکل مردم وابسته به امکان رسیدگی می‌کنند. آن پیشنهاد تکلیف‌هایی که در واقع میشن ما البته آماده آنها گروه بندی کرده با حکومت پیشنهاد میکنیم. بینای مرکزی حزب اقراری تاجیکستان کسی را اینجا پیدا نکردیم. رهبر حزب هم به زنگ‌های ما جواب نداد. در تاجیکستان رسما 7 حزب سیاسی ثبت شده است. بجز از حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر در پارلمان نماینده دارند. شاکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در پارلمان نماینده ندارد گفت حزب او تا حد فعالیت میکند که کفالت امنیت فعالان و اعضایانش را حمایت میکند. نبودن اراده سیاسی باعث آن شده است که فقط در عرفه های انتخابات مقامات نمایندگی حاکمیت محلی پارلمان و رئیس جمهوری تاجیکستان اون هم با اشاره از رهبریت سیاسی طریق کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی از خود گواهی می‌دهد. در گذشته هم تنقیدها از فعالیت احزاب سیاسی زیاد شنیده میشد. بعضی از تحلیلگران به کیسگی بودن حزب‌های سیاسی تاکید میکنند که حکومت را می‌ستایند و هیچ مخالفت با آن ندارند. اما در روزهای انتخابات برای نشان دادن چند حزبی در کشور فعال میشوند. با ادامه جنگ روسیه در اوکراین کودکان هرچی زیادتر آسیب میبینند و رنج روانی میکشند. برای کمک به آنها ناتالیا ویترووا یک اوکراینی تبار آمریکا در کشور سازمانی غیر حکومتی تأسیس داده است و از هر راهی به آنها دستیاری دراز میکند. شهلای گلخوجه گزارش دارد. ноутбук ва як мизи хурдикорӣ танҳо ҳамин ду чиз ба наталия витрова муассиси созмони ғайри тиҷоратии иродаи украина кифоя аст то барои ҳамватанонаш кӯмак намояд. то оғози ҷанг наталия коршиноси муд буд. ҳоло тамоми вақти худро барои офиятбахшии кӯдакони украиние мебахшад ки дар натиҷаи ҷанг осеби равонӣ диданд. иқдомҳои ӯ аз гирдиҳамоии тарафдорони украина дар амрико оғоз ёфт. вақте ман дар яке аз чунин гирдиҳамоиҳо ширкат доштам фаҳмидам ки бояд на инҷо балки дар канори мардумам бо украиниҳо бошаму бевосита ба онҳо кӯмак расонам. ҳамин тавр яксаҳар ба шавҳарам гуфтам ки ба украина меравам. пас аз сафари аввалини худ наталия ба вашингтон бо нақша баргашт. ӯ як миқдор пул ҷамъ карда ба лвов бозгашт. баъди 2 моҳ вай ба муҷаҳҳаз намудани маркази махсус барои муҳоҷирони дохилии лвов муваффақ шуд. наталия талош менамуд ки даҳо хонавода ба қадри кофӣ бо сару либос ва хӯрокворӣ таъмин бошанд. аммо ба зудӣ дарк кард ки ин кӯмакҳо кофӣ набуда одамон ба ёрии равонӣ ҳам ниёз доранд. аз ҳама муҳим ва дардовар барои ман кӯдаконанд. он вақт дар бораи осебҳои равонии пас аз ҷангӣ касе ҳарф намезад. вақте ман дар ин бора ин суҳбатро оғоз кардам, мардум гуфтанд шумо чӣ мегӯед? хӯрок нест, сару либос нест ва шумо бошад дар бораи кадом як кӯмаки равонӣ гап мезанед. барномае ки наталия аз рӯи он амал мекунад аз ҷониби равоншиносон таҳия шудаву ба кӯдакон дар мубориза бо ҳама гуна осебҳо кӯмак мекунанд. тибқи ин барнома калонсолон тавассути бозиҳо ба кӯдакон дар бораи осебҳояшон маълумот дода роҳҳои бартараф карданро ёд медиҳанд. бо гузашти 1 сол аз шурӯи ҷанг наталия витрова оиди рӯ задани осебҳои таъхирнопазир ҳарф мезанад.
наталия витрова дар садади сафари навбатӣ ба Украина аст. ӯ бо худ барои кӯдакон либосҳои гарм ва усулҳои нави расонидани кӯмаки равониро мебарад. наталия ба мисли миллионҳо нафари дигар бесаброна мунтазири анҷоми ҷанг аст ва медонад ки кӯмакҳои ӯ баъди поён ёфтани низоъ то дер боз зарур хоҳанд буд. бармегардем ба тоҷикистон. бо наздик шудани боронҳои баҳорӣ тарси сокинони маҳаллаҳои дар ду соҳили наҳри девонасой дар шаҳри Кӯлоб ҷойгиранд бештар мешавад. ин наҳри хушк баҳорон дар натиҷаи боронҳои зиёд пур мешавад ва гоҳо хонаҳои сокинонро вайрон мекунад. гузориши маҳмуҷон раҳматзода дар бораи тарси сокинон аз ин наҳр аст. 80 сантиметри тарафаш хонаи муҳаммад элмуродов дар 10 метри руди девонасой аст. ҳоло ӯ сатҳи тораф болоравандаи обро ҳисоб мекунад. тарси ин сокини Кӯлоб аз он аст ки пур шудани сой боз ба манзили ӯ осеб нарасонад. соли 2021 дар ин ҷо сел 10 хонаро вайрон кард. баъди ин ҳодиса бо дастури президент барои мустаҳкам кардани соҳилҳо зиёда аз 62 миллион сомонӣ ҷудо ва корҳои соҳилбандӣ сар шуд. мо сангов доштем, сангови моро кандан ба ҷош латок монданд. дар боронҳои як ҳафтаи ахир бори дуввум аст ки рудхона аз сангу шағал пур мешавад. моҳи ноябри соли 2022 боз сел омад. рудхона аз санг пур шуд ва баъд аз шикояти сокинон ба тоза кардани сой пардохтанд. ҳоло сокинон дар ташвишанд ки ҳамаи ин дубора такрор мешавад. дамиҷа кӯприк доштем, чанд бори сел омад, ягон чиш накард. ин ман кандам кӯприкмона идофа, агар сел биёяд бахирам кӯприкмона мебарад. хонора медроя. мақомот аз поёни марҳилаи аввали соҳилбандӣ гузориш медиҳанд. дар 4 мавзеъ аз тарафи дирексияи иншоотҳои сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони бартарафкунии офатҳои табиӣ сар шуда буд. як марҳилаи аввалаш то ҷои мо маълумот дорем ба охир расидааст. ҳоло кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи минтақаи Кӯлоб аз ду сой нигарон аст: девонасой ва шӯраксой. ҳардуи онҳо аз миёни хонаҳои сокинон мегузаранд. сели соли 2021 дар ин ду сой 6 нафарро ба ҳалокат расонд ва 10 хонаро валангор кард. сокинон тафтишу назорати соҳилбандиро талаб доранд, аммо дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯянд ҳаққи назорат надоранд. ҳаму як борони пуршиддати омадагӣ чӣ короиро дар минтақаи Кӯлоб наёвард ва шахсан дар ҳамин шаҳри Кӯлоб ҳам дар ҳаму дута сое ки ҳам девонасой ҳам шӯрсой. саргаҳи ин ду рудхона дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин аст. ин пешниҳодҳо низ шунида мешавад ки корро бояд аз он ҷо сар кард то дар поёноб ба иллати соҳилбандӣ бесифат бозқурбонӣ ва вайрониҳо пеш наоянд. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб. як ширкат барномаи таҳия намудааст ки мисли инсон матн менависад. масалан шумо агар ба ин барнома супориш диҳед ки дар бораи Тоҷикистон бароятон иншо нависад, он фавран ин корро иҷро мекунад. аммо оё матни навишта аз тариқи ин барнома аз он чизе ки як одам менависад тафовуте дорад? ҳамкорам Искандари Хоҷамирзода гузориш дорад. василаи баёни зеҳни сунъӣ бо номи чат GPT чанде пеш матнҳои шабеҳи навиштаи инсон таҳия кардаашро муаррифӣ намуд. ин рӯйдод суолеро матраҳ мекунад ки оё одам хоҳад тавонист ки фарқи миёни навиштаи инсон ва зеҳни сунъиро аз ҳам ҷудо кунад? не, дар ин ҷо сарчашма вуҷуд надорад то бар пояи он гӯем ки матн аз фалон ҷо бардошта шудааст. анни чечителли масъули баландпояи хадамоти Турнитин аст ки ба 140 кишвари олам кӯмаки академӣ мерасонад. нармафзори зидди нусхабардорӣ ва ё плагиати Турнитин асли навиштаи донишҷӯйро бо ҷустуҷӯи матни мушобеҳ ё матни монанд дар интернет тафтиш мекунад. вақте зеҳни сунъӣ матн ва ё иншо менависад, санҷиши он бисёр душвор аст, аммо ҳадди ақал як шаҳодати навиштаи зеҳни сунъӣ имконпазир аст. барнома ба поён расид. худо нигаҳдори шумо.